Tēnā koutou e ngā manuti ori ori, e ngā reo Waiti, e ngā reo Waiata, au te ao Maori, waihoki o te ao Waiata. Anei mātou ngā rangatahi, anō ngā hau e whā, ko whakakotahi, me ki ngā torekai huru o tēnei ao te ao Waiata. Ko ai mātou, ahe patai pai, tēnā kāre anō mātou kia whakatau tētahi ingoa, heoi anō anei te Waiata mai moatia. Maki mai e te iwi. Whakama tūpuna karere Ae tai ana tāta I te ara o te reo Tua o makero He tua o makero Tahi, rua, toru, whā.
Yeah. That took me back to the days when I was virile. Used to shave my hair because I had a choice. Woo! Mai mua tia te reo, ne? Too much right Pukana. Always have a place in my heart for Pukana. All right. Stop getting all sentimental. Ko tai mai te wā kia whakatā tātou. 10-minute break, which means the time is now 45 minutes past. Oh, Pākeas would say 9:45. We'll resume again at 5 minutes to 10. So, I roto I te tekau miniti nei, haere ki te wharepaku, haere te oma, he hara nei te hia, hoki mai. I'd say come back in 5 minutes, because it'll take you another 5 minutes to find your seat, and then sit down. Ka pai, 5 to 10, we're kicking off again. Kia ora tātou. E rere te huata hopukia, e rere te manu ka tomokia. Nau mai hoki mai ki tēnei tau, te rua mano te kauma ono ana kei konei tātou ki here taunga, hei whakanui i ngā Waiata Maori Music Awards. Whāno, tērā pēr, e mohi ana koutou ki wēnei kanohi, hōmiromiro, pai aki aku, tuatai ka taia korua te whakamohio mai, no whia korua, ko wai anō korua ingoa. Ka pai, kia ora, ko Makara Berry taku ingoa, he uri tēnei no ngai tūhoi Ngātipiro. Tēnā koutou te whānau ko Perewi hongi tēnei he uri a hau no ngā rohe no ngā iwi whānui o te tai tokerau. Ai, he tino whetū ngenei, no taua whakāturanga rongonui rā a Pukana. Tēnā mō ngā tāngata e noho ana ki te kāinga. Ka tae e korua te whakahua mai, nge te ngā tino painga ka puta mai i ngenei tū momo kaupapa. Mō kua ke ko tētahi o nā paina ka puta i tēnei kaupapa, tuatahi ko te rangona i te reo o te rangatahi Māori, tuarua ko te rangona i ngā kaupapa e rata ana ki te awa Māori, waihoki ngā rangatahi Māori, tuatoru ko te nohotahi hei iwi Māori ki te kōrero Māori, me te nohotahi i raro i ngā tikanga Māori. Fū, ana tau e pere? He pērā hoki taku whakautu ki tō makaira, he rawe te nohotahi me ngā tino kai Waiata o te awa Māori, ara mātou i muri nei e noho hi kaka ana te kite i ngā tangata rongonui, ngā kanohi rongonui, āhua noho tata nā ruha no reira, ka āhua pā, ka āhua pā mātou i aia kia whiwhia mātou te Maori. The wairua o matua Robruha ai. And I have a real important question, because I don't know how this happened. I got the most stylish to the rest of the group. Don't tell them. Can we just have some tips on how did you decide what you're going to wear tonight? Okay, tuatahi, I asked this morning if I could wear jeans. But here I am in my dress from City Chic. Hey, our big girls need some kakahu too. So this dress is from City Chic. Earrings came up. But she's just so stylish, eh? Ko te pānga ake o te mahi kairi poata, ka hokona ngā hutu, so I just grabbed one of the old suits in there, and Makara just got me a new bow tie, $2 shop. Oh, there you go. Te toa rua tāra, haere ki reira, hokona he bow tie whenei. Hoi anō e tiwi, kaua e nuku atu, noho tonu mai kia piri mai ki tēnei o ngā papahotanga o tēnei tau. Tēnā koutou.